Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, yap mana kebergantan sa bandingan nagyang kaya mawdu babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ayamanan yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na pitero o Allah subhanahu wa ta'ala si ikunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigyan na mata na hay saka Muhammad, mata na saka hay Muhammad na la tahdi man ahbabta, dingad na tigyan maturo so tao kebabayan ka. Mana di nga maturo so tawa api antaw na tawa kebabayan ka. Walakin Allah yahdi man yasha. Ya mata na benar na so Allah subhanahu wa ta'ala ipeturu si iko kabayan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. So turuan mangurip Allah na turuan ang gulala sa taufiq wallahu subhanahu wa ta'ala na ginan ipiya kada o Allah subhanahu wa ta'ala si kunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pitero yang ko Muhammad amata na sakahay Muhammad na dingga din maturo so tawa kabaya ka ay mata na benar na sa Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya ni peturu si ko tawa kabaya iyan mangurip na Allah ginan ni paganaya hidayah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. So man so hidayah turuan na diyan ko tuwa di kanggunan awa si ko taw lagi du di kanggunan awa unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mga matian na pagkagagaw to unabi sallallahu alaihi wasallam din yan di matero si ko mga taw agyan ko tuwa titu benar o di na diyan ko tuwa kapapakaragan yang kirang ko Islam maurip Allah. Ugid nagyang ko to kami milikin yan nun sa kapag-islamiran na din yan to kami milikan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana aso katuro akiran sa kapag-islamiran na siit man to matatago sa tangan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa gyud tipetiruon na hidayah at tawfiq apiya kada wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ikunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan nga na aya abiyat yatano agyan ko to innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Mata na Heska Muhammad na dingga din maturo so tawa kabaya ka ay mata ang benar na so Allah subhanahu wa ta'ala ipeturu ko tawa kabaya iyan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala na aya ko na sawa pa kinituro nagyang ka nakatiru Allah subhanahu wa ta'ala na miya katitayan kay Ibn al-Musayyib an abi apitiru iyan lamma hadarat Aba Talib al-wafatu. So tigil si ko kaya pa kau mau kapapatay si ko Aba Talib. Mana di sirakal mo so Aba Talib. Na ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah wa Abu Jahl. Na sumiyungon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko bapayana Aba Talib. Na si ko Aba Talib na ndudun sir kanina buso maana makatataling umambu udi na yami si taon mambu so Abdullah awata Abi Umayyah aguso Abu Jahl maana kataling umansiran no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Abi Talib si ko kaya pamisitan yan mga urip Allah nanto na ipitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitero yan, si ko bapa yan, Aba Talib. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ko bapa yan, Aba Talib. At tigyan na, ya am. At tigyan bapa, na qul, teruwa ka at tigyan. So, la ilaha illallah. Daatuwa na patuta simbaan, inuntaso Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatan uhajju laka indallah. Uhajju laka biha indallah. Ay mana niyan? Katiruan na tigyan na maana kapagator niya nakaraka
ha? Kasawa pa sa kapagator niya nakaskatigin si ko hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana ibarato kwan na kapsak siya nakananan sir ka Peter o ka mangorip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ha? Na anto na may Peter o Abdullah bani Abi Umayyah Agusto Abu Jahal yung utol ba katawa ma na mga kafir to mga musyrik. Ha? Peter Iran si ko Aba Talib aba pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika na atargabu am millati Abdul Muttalib pamatigyan nang ginatan ka so agama tigyan ni Abdul Muttalib ha fa'ada alaihi na fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na pipermanan o nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutua pitiruyan at tigyan na hiba pa tiruang kasula ilaha ilallah katiruan ng tigyan na kapagator niya nakaraka o di na kasawa pa sa kapagator ni korka tigyan ni baratukan sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala nato naman mo pitiruag yung kutua daw kata musyrik aso Abdullah watai Abi Umayyah Agusto Abu Jahal na pitiriran o Aba Talib Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin na atargab am millati Abdul Muttalib matigin na nganatan ka tigin so agama tigin no Abdul Muttalib dito Abdul Muttalib na gito so ama iyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala maana ama o Aba Talib mangorip Allah subhanahu wa ta'ala anto na imiyan batad fakana akhira ma qal na et ayamuri am yatiru o Aba Talib, Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasi iskanyan mapapadalam si ku agama o amayan aso Abdul Muttalib, mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Siyang kayan, uban yan matiruag yung kutua katirua la ilaha illallah. Siyang kayan, uban yan matiruag yung kutua la ilaha illallah. Hanto di pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna lak. Sabi na ratigin na ipumakan niya sa katigyan sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam unha an. Taman natigin sa di dak natigin isapar. Agyang ko to akip pumang ni nakatigyan sarila. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab ro mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na piya ka turun Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to katero yan natigin na mahakana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Di natigyan patot sa iku nabi, nagusi ko mga mu'min, o bayiran pamangnin sarila so mga musyrikin, maana sa mga kafir. Walau kanu uli qurba, apya sirampan na mga dedasiga mga tunganay, maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. So patagyang ito aya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Oriyan at tigyan o kaya pakaragyan si ko mga mu'min nagusi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agyan ko tuwa mga tunganayra na mga musyrikin o di na mga kafir nasiran na mga tao sirang kung naraka jahannam mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Mana nasu kafir nagusi musyrik na di mi pumang ni sarila o mu'min si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Agi maadaw nagyang ko tuwa syarat akakapakain yan akipamangin ng sarila agi to so kapagagama sa Islam mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Pia katoron mo bu Allah subhanahu wa ta'ala may pantagun si ko bapa o Rasulullah miyawapat aso Aba Talib na Peter Allah subhanahu wa ta'ala sir kanyan may pantagun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mataan na hay Muhammad, mataan na saka hay Muhammad na dinggad na tigiyan maturo so kabayaga lagi datigin wapa kaso Abdul Muttalib apku bayan ka walakin Allah yahdi man yasha. Gidatigyan na so Allah subhanahu wa ta'ala iputuro si ikotawa kabayan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sibun sa gyang kana pindiskas tan mangurip Allah nagyang ko tuwa maana gyang ko tuwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Atana sakahi Muhammad
na di nga di maturo so tawa kabaya ka mata nasallah na sekalian ipaturo ko kabaya yan na ayapya kadasan wallahu subhanahu wa ta'ala si ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naginan so katuro ako katuro taufik ama anak taufik ron akaya bugay sa taufik nasallahu subhanahu wa ta'ala ha so man so kanguna nawa si ku taw kanguna nawa ko Islam nakagaw to manusia nakagaw no to Nabi sallallahu alaihi wasallam ugid na so katuruan yang utaw sa kemilikan yan sa kapag-Islam yan na di no to mapapadalam na gudip no to mapapadalam ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na so sala ko si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na mas lalo di no mapapadalam magyang ko tuwa ban yan kami miliki uban yan mapakapag-Islam sa manusia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa tufikan sa kanyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ikadua sebuntan nagyang ko tuwa katero wow paana nagyang ko tuwa katero Allah subhanahu wa ta'ala atigyan ma kana lin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin di patot ko nabi nagusti ko tiamarate ubayran pamangnin sarila so mga musyrikin mga kafir walau kanu uli qurba api asiran pan na mga dadasig atong anay min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim oriano kaya pakarayagyan kiran asiran na mga tao sa naraka jahannam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sibutan ropan nagyang kutuwa maan nagyang kutuwa katero la ilaha illallah so di katerwa nagyang kutuwa katero no Rasulullah o bapayan qul tero nga tigiyan so la ilaha illallah mana ni mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na aya bisama nagyang kutuwa la ilaha illallah nagyang kutuwa kaparatiyang ako kay isa sa Allah subhanahu wa ta'ala ada tuan na patutasimban ay nung taswallah orian yan na pagungkir na kasulangwan taman asyay apsimbaan na salakaw sa ikwallah subhanahu wa ta'ala maana pagagama ka sa agama Islam na pagungkir na kasulangwan na agama asalakaw sa iku agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala padum mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sibut naro na so Abu Jahal nawing utapa diyan na katawan nila nagyang kutuwa antap ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko dinian digatiruon Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko taw agi tiruan yan tiruan ka hipagaria so la ilaha illallah katawan nila nagyang kutuwa antap uli na pipikir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igida pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko taw at tiruan ka so la ilaha illallah ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala padum mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sibuntro na so ama ada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib na mana niyan mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala na si isay ko salako ko si mapapadalam ko salako ko agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mana sibuntro mangorip Allah na so kaya panabnari o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko kapag-islaman niyan si ko bapa iya na Abu Talib mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na daun dan yan magagama mangorip na Allah pagiya so turuan katufiki wallahu ta'ala si ko taw na kanabatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginampan na sibut nerupan naginan napkismbeg na pananang ko mga tawa diran di tiro na so Abu Talib na miyag Islam na ayamanan yan na so Abu Talib na marayag agyang ka nabiyatiyatan aso Abu Talib na kanaba miya kapag Islam kasi imyatay si iko kakapiri mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala sumso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasibutin raw na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kalaiyan ipanggatan karaniyan si Allah subhanahu wa ta'ala na daun bagano Allah subhanahu wa ta'ala uli na daun per Allah subhanahu wa ta'ala uban yan may pemang ni sarila so bapa yan na Abu Talib as kanyang manamiyat as kanyang ko kakapiri ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala daun mapero nagu
ayat na mataan benar na ini sa parumpan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nasusala ko si Nabi sallallahu alaihi wasallam na mas lalu adiun ke paro o banyan pumipemang ni sarilan wallahu ta'ala so tawa kafir udina musyrik mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Benar sebut ro nagyang ko tuwa kala o kabinasaan o mga tawa ay ngampada amang ararata mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kutuwa Abu Talib apa din sa sabab sa dan yang kapag-Islam nagyang kutuwa mga ingupadayan na mga kafir ang mga musyrik ha lagi dagyang kutuwa Abu Jahal nagugyang kutuwa Abdullah bin Abi Umayyah ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala ha ganyan ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala si tanong mantawi sa diyan ako kapag ganyan ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.